keima dia saukip mongkot khopi hechon ministry tunini ko hi tabong phat phala phan ho e musa kinuwa hingjing pa pathin ha chunung thangwa na ka hin pikini ne he ka ki pai kanam mi ti ho tuni chan gaya pathinin damna e pi wa gal jong e sat pi jingwa ma e pui jingwa e pi jing zalwin pa pathin ha chunung thangwa na ka hin pi ne he tunini khunjang haulim kai nei num kidin isei mazing mongwa current geopolitics and God's revelation for the Kuki-Zo people to like politics chidan le GMFDIA pakai pathin hagau thing thapun ai lo wala Kuki-Zo chate dia pathin to gon ho he thim na diwa hang sab jing ka hi in ipiya hi chiung ki hang sab jing ham itia le pakai pathin hagau thing thupun chun na nampum pevin na ta san ta ka wa tie hi ji a chung ki hang sab jing ji hi in hi chin na chung chuna gal hi ken kom sa hin ken no hon nampi ka ko na ka su tu na hi ken ka su thip lo le asu thip ding am pui tie hi je chun tu ni ko hin pakai pathin inam sung wa hin to gun ama ten to gun khan anei tai hi chi a to gun pa cho he thi mutin athupi ni jinglew han inam piu ta sala lagawa ikido do gangwa phat theina ta sala lagawa ichan diu hi ti de sana zala hin hang sab jing ka hi ade sanin mi kon khadin GMF de thu akimin phale atasan lo hol apam thei lo ho in azano po in anakolo athaji in atasan thei lo la pum dema dem pharwin a message ko ipiham ti abui pi tapowin abula ke patne ingno la bol gam ta win he ipi hele tuni de ko hin echi kamasanga hi pathin lekha puthing wanui mi ti hedinga pathin epi alekha but athu thing kizi na lekha puthing bible mi ti pawa bible tia he no choi hi ne echi hi aban ting le echi hi le echi lekha bu hi nagam di win tau te hi win ke man ka hanai revelation of the divine plan of God for Kuki-Zo people kitia hi in echi hi GMF de atil su zo se thupun pathina ko na thagau gilo ho thupun he ta ta chale thagau thing ho thupun he ta ta Gabriel thupun he ta ta abon cha atarik ani khu a timing abon akiji so kaya record ki bola hi in ahin la pathin thagau thing thupun hi tuni chan gya vilna jinga chi jom jing na lai hi je chun abon chan record aki bol zo nai po in ichi hi big record hum ki bol do zo hin pace jathum la som gup lang hi alingi ne he chiki jong le jat dang pau koi lang ho he ta ta jat dang nam dang ho jong he theidinga tuni hi chi lekha bu yong hi english translation chi lai ta hi ki ne he ji chun khalanin in sei tho sa nga hi nam lam ka hi ta ta hol ha cha na tong hi ta ta chule milham ko hi jong le hi chi lekha bu hi ki holowa asunga hi isimu wa hi le isei min isei pi sa nga e man i het thim zo diu i het thim bei zo diu heti yo hi ka ta sun ka ki ni mi ne hi ye chun chi lekha bu he ni ki holo ten simjong ana simji jiu te ti chu patai mina ka hin ti ma hi hi chi lekha bu hi Reverend Hamplun GSN ministry more injong hi chi lai mu na thil su hu kana ta san lo hin a hin la hi chi lekha bu kan sima kun hin ka bat na ka hin sima hi le ipui ppu pakai pathin ko ma I tau nau adon bun na jo si hi wa ki musu ke ta hi men tia ya cho ma jong an het thim he ye chun nangen jong an simila chun het thim na het be na nei ding he ti chu pakai mina ka hin ti me he pi le tuni I topic ki diu chu he le tu lai politics chi dan le Kuki-Zo cha te dinga pathin hagau thing thupun ho vat la na inei ki diu hin banjom na inei ki diu hin part 1 part 2 achi tain tu ni hi part 3 hung hi de hi ida cho ban cha hil chit na to chule inam sungo pakai pathin na to dan galai bol pi dan ipia e hung bilu ham
ai lo wale ipi thupi e ni ham ipi chu bol le hin imachal do ham ti ho hi abon cha in head team jing di wa ichi video hung ki sim jing a hin ye chun hita hin sei thoding ka ti la ka video hoilo ji chun voice record zo hin bol ki tang ka ti lung lu ta en pakai pathin binin nei na ngai pi di win nammi te ho ka hin team ki ne he current geopolitics and God's revelation for the Kuki-Zo people. Tu lai politics chi dan le Kuki-Zo cha te dinga pathin lagaw thing thu ponai lo to gun ban jama ise ki diwa hin hile tu ni ni khwa to sub topic ding choi le ke ma nei than diu ham nagamu na than diu ham ti he e chun kanam mi ti ho tu ni khwa in sei diu hi ai le ông cái xây dựng hội hi ata san hon jong i het thim be che che wa pan phat tai la be che che ni di wang ki bol hin chu ting ta chu le ata san thelo a het thim thi nai lo hon jong in het thim na di wa hong ki bol jing a hin lung lu ta ni ni ngai pi ji di wa pakai pathin mina ka hin ti ma hi thu phun khat la ni sim do na hin nei ma sangi nagalu jong ke man ka se hin ke man ka sa hi a beiding zong ke ma khunin au me 30 May 2023 pathin hagau thing thu phun na chung wa hlung hi ga la hi pun ke man ngei lun a ka ko na o a hi bo ve tunin nang hon na ki za mo sa ovin to na na nei ta ve tunin na kil hanu angai ji ke ma nei hlan diu ham nagamu na hlan diu ham 20th July 2023 hagau thing thu phun je chun kana mi ti ho he thim na diwa thu phun ho hi hung kila khom ji a chule tu lai thil su le thil chi dan ho to hin hung ki sei tha ji a pathin in e pan pi mo mongovin inam sungwa hin na atong mo mong tai it's like gmf dai mo na thil so ho pakai pathin ama ta mo mong a hi kichin ta en pathin akam chang ta en ama ten e vilova e ho pi naw a hi mo mongiti i he thim na diwa hung ki sei jing a hin ya chu thu phun ho hi chiong thu phun hi chiom jing na lai hin abul langa jong in la khom ki ji diu chule he ta chu in la tu le le ji diu hi bo vin he ipi le banjom ki no hitin April 16 2023 galpi dingai ki he sa tawi evangelist tenin jong he sa the an he sa hlon in hi a hin la atamzo koiman anata san tapun adi a khong sai veng in fala in ko te jing in jong noa khang laya mi te bangin anadon bodon na sa in akoi pi di povi May 3 2023 gala ki pantan cha ki pachun gal jong a chi thajing in chule pathina ko na thagaw vilna le thagaw thing thu phun chu ana chi thajing pan ki ta na hi May 5 2023 lam ka khusung mun tin veng tin le hobung tin en ngol taw na mang chi dia mi mai mang cha thu phun aki ha za the jing in hi aban le May 6 2023 akipat pathina ko na thagaw thu phun in namlam kai ho na tang ho ho sa ho ko na hin nei pan ta chule a pho to a hil to hin kop pan ta chule thupi jong hin nei pan ta nam sa pe namlam kai ho le ho lam kai ho ko khom na May 7 May 10 11 2023 nin ana ome ho lam kai ho hi thum ve lang ana ki ko khomin hin la pathin lung hlei na bangin ana umzo ji po vi 12 May 2023 ho sa ho ko khom na le ho pi na ana ki ni hin la pa kai pathin lung dei le gon bangin lam kai ho sa ho la cha ho atam zo anam ta pu vin he chu anam ta pu vin chu le thupi anapi ho jong a hina bang tan anaki zui zo ta pu in hi le 20 July 2023 pathin lagaw thing thu phun aumin hi wa hin pathin lagaw thing chu analung phamo le in hi chini chun pathin lagaw thing thu phun chun hi ti hin aina sei pi we aina ho pi we ka ko na hi a chaina thutan dinga nanam pi diwa ka ko na hi ngei lu na o a kana ko wa hi nakiza mo sa uwin na sumil ta ve ka o cheng ho jong khat cha na na sa pu ve zui jong na zui ta pu ve tu nya na chung wa thil hi imadang hi pui gala hi pui nang ho dia ka ko na ana hi bu ve tu nin nang hon na za pu ve na ki hen mo sa ta ve khathopi ho jong na sumil ta ve
ke man ka din pin ho ke man ka pin ho na chungwa kana to ho hep halloween nang ho kho sa na bowa na chon tawi tunin ke man nang ho dia thil ni bo ka hin pu hi chi chu nanam mi te nang ho nanam pum piwa na kilhan diwa ka hin pu chu a hi ke man ka ngai lu na ka ko na hi bo ve ke man na chungwa na man tha na diwa na pawin ke ma ka cha te chunga thil ka gong pui nang ho phat thei chan na diu le na nam piu ka mina ka tun do theina denga ka ko na hi bo ve thil dang a pui keman ka so pan iliza banga bal thim pu ho maya kanadin pi banga nanam piu hi kanadin pi hin amon apathino hol mo tawi tuni nanam piu jong keman kadin pi hello ham na mel matevin apathino hol mo tawi hichita banga chu keman ka so pa iliza kanadin pi banga nang ho nanam mi te kanadin pi in apathino kamaya adingam pot hol mo tawi hoitan ngayu tina ke ki pat thu hi poin pathin lagaw pathina ko na lagaw thing thu phun chun a seidung zui bonga ka hin sim hla hi tunin hi chita bang chu nang ho nam mi te jong kadin pia nagal mi teu apathin o holmo hilo ham tunin nang ho kadin pi naw vat sa na hi tu chana hi kalha kangpoi kaum pi jinge aji chu nagal mi tewin pan pi ding nei lovin a ho apathino a holmo tawe kidang mo mong hi pakai pathin ei pan pina thu ei din pina thu ei se pi o hi chule akidan na khachu nagal mi te win a ho apathino a hol mo ta ve ti chu na i gal mi te sai lang veta amo ho jang pu sa bolo wa pathirin nei pan pi wo ta hi tau hi chu a puzari ho jang thil so tam pi he ro chula na tam pi ho la khat jong chu video hong viral khat chu amo mai lei test pu khanin alai lim ho bazal be nga hena no hina kan hi veta bazal be nga het na kha jong i mu chula na i chi thil so hi pathin pakai pathin hin iza ka het chin hi ya chu thila het chin hi chaning koi ka ge ya chu ei sei pi na lai ho hena heti chun pathinin ei pan pi na thu ho a sei zo win ipiti hin sei pi ki tawam tia la hitin an sei ki ta ne tunin nang ho nanam mi tian ka ko na za po ve tunin nang ho dia thil ni po ka hin pu hi nagamu na dei uwam ke ma nei dei uwam na ke thanu angai ji nagamu na dei u le ka da ha ding kaum pi lo ding hi nagamu ka da ha teng nagal mi teu khona ka pi do ding chu ta le ke man na nam sungu avelin kaum pi lo ding hi ke ma nei thanu le nagam sungu pa banga ka lun sa lungkhat thakana ka din sa pa banga phat theina to kadim sa ding a hi ke ma nei lanu le ka to pi ho khat sa jong thon lo wa na ni no wa na zui di wa hi nagamu na lanu le ke man ka dal ha a nagal mi teu khuna ka pe do ding a hi nakil hanu angai je hichini khwai pathini ipiringa lungphamo athupi ga te ki handingai hong piu ham isei ma bang wa April 16 ni galpi inei diwa ki sei ta in May de trinin galom ta in jakonin pakai pathin lagaw vilna hongumin namlam kai ho so mi pi ho ko khom na umin ho pi na le thupi ei nei u he ahin la ahin abang tai ni ta san ta puwin adem si ahong lo to atai tom to hi bong si su tawin ahong sun jong hiti chun athupi chu ipi ham ti bui pi lovin hethim lovin in umuwin a hi le hichia chu hichini khwai pakai pathin lungphamo a kho ta tu hichini khwa chu ikhan deu thil i hung sei pi o he hiti chun pakai pathinin keima nei thanu le kathupi ho khat cha jong thon lo wan nani wan zui diu angai nagamu na thanu le keiman kadal ha nagal mi teu khuna kapi ding a hi nakki thanu angai je keima nei than diu ham nagamu na than diu ham ti cho hi ta ne hi hichini chun thu phun nga ya hung ho nam lam kai hausa hauna tang a hung khom chule mi pi kapathinu zo ka kilanu ve ti chu hung khom zo se ka nup naw he ta ben
he ti chun taw na ocho je chun akimangin pakai nang zo ka kilan tawe nang zo ka kilan tawe ti chu mi pi hong khom zo sin gmf dai lei tul thong je chun ka kap win ka taw tawin ka sei tawin hi ama ikilan pha nu wa athu pi chu inin angai ta na hi ahile pakai pathina ko na lagaw thu punin ipi chu ai holim pi wa inam pi win ipi chu ichal pi wa ichi pi wa ipi thu pi ai nei u ta ti chu het do angai ta nei ichi ho chu amasalanga ka seima bonga namlam kai ho hausa ho hola cha ho an ho pi na chun thu tam pi an sei pi win hi hi chu aban chai het thim na di win hin ven la ki lu tin ga sei ki lu tin a hi chu isei do ji lo wa le i het thim ji ta pu win hi ya chu pakai pathin hagau thu phun chun ipi ya chu inam piu hi tai hung vi lo wa ying ho pi wa ipi chu asim tu ma ga hi ipi asu sa ham ti chu i het chin na di wei ni ya chu pakai pathin namlam kai ho la cha ho ade a namlam kai ho la cha ho sa ho inam sunguwa body inam sungwa athupi chi icho hi anha ko anha tup tan anha ho pia thupi ani ha pi zo ani hin he ama sapenin namlam kai nam na tang ho thupi na ve ma saute nam na tang ho ke khana din khan hi ding ti hi pakai pathina ko na thupi api pin la ma sapin cho na hin he ichu kan sim thla ding hi in cái pat thula cái khap be jong am poi pathian hangau thingin ana ho pi dung jule ana thupi wang wanga cho ka hin sim thla ding he lunglu ta ana ngai ute na nam piu lam kai ho amo aki khanwa achum chuma akimin wo na pau hi nagal lal naw na bui naw apat na hi hoi tan ngai ute alin hi ding na ki chu ve alin ngan na hi ji pha no le na namu nang na namu na hu gu jiwin na hu zo pu vinati kipun khom ding le hena din khom ding ha sana sawe na gel thei pu wi hi chi kipum khana na din taka wa chu na namu jong cha lo ding e ma cha jong tang do pu wi na te na kipum khat lo taka ovin na nam piu na ki to taka ovin aji chu na pathin win ke ma pum khat ka hi bangin nang ho chunga na tong achom chomin ka ki khan thei pui ke khat ka hi bonga hena na din tingole na nam piu phat thei ka bu ding hi ki chi chap jing helo ham na ka su piti ho aji sapha chu vetango inam sa pe ho sia so lam ka he ta abunga iki khanu hi pakai ei ma tan yong ki mu hela pathini iti chu avat zo ding ham hiya chu pakai pathinin namlam kai ho pi na chu ki pum khat ding khana na din khom diu hi ti hi ne hi kidang momong he na pathinin hi ta kam chang ta a o cha ngei lu na o chang ta a eng ho pi wa ei pho sang na ho hi kidang momong e kanam mi ti ho hitia chu namlam kai ho pho na hil na chu la tapi tam pi an nei ve api pe na namlam kai ho chu khana na din diu nam ngei lu na nam pi na to diu ti pa he ana thu pi hi ne he abanin hola ta hi chu tam pi jong le i he thei kham diu wa achom lam ta ka hin la he na abanin hola cha ho pi na thu pi ho an vekin u ti am ho jong dim lo win nam lam ka ho na bang banga an ho kin he hi cha ho pi na chun nang ho chi nan pathin na tong hi win nagama di win na tong tapu vi atam zo sum la pa ya na ki hlem hagam taw vi nana to pathin lung hlei na din na tang do zo tapu vi atam zo mi mit ba bo tong atam zo na hi taw vi alung thimu wa ngai lu na adai vi amo sangin na namlam kai ho zo pathin amang cha zoi ati chu ke ki pa thu he poi pathin la gaw thing aphun dung zui bonga kan se na am ho chi na het na akisong gam taw vi ho na tong hon na mi teo pathin lung da ya avat kol zo lo ji uwa hetia na gal mi teo mu sit na chanu a hi ngei lun ana tong na hlom ji uvin sum la pai vi a pathin na tong na tam ta ji uvin amang thai na tam ta ve a leng vaya awa amang na tam ta ve
pakai pathin amuchin ma zing in he kanam mi tia ho na degree ho na title ho a hi lo le na zil na ho na thip na ho vin na ki song gam ta vi keil ha chana tong ding chu ips ya hoi tan ngai ti keil ha chana tong ding chu kilit sa lo ding kineu sa ding ngei lu na anei ding kalhagau mang ding ho a kho sa ding ti hi ho la cha ho thupi ga te anapi chu he hoi tan ngai ti na keil ha chana tong ding chu kilit sa lo ding kineu sa ding ngei lu na anei ding kalhagau mang thai ho a kho sa ding don na nam sungu wa hagau mang thai ding asang ina ki tor tai ti so na wo kanam mi ti ho pakai pathin ei kho sa piu chu gam la go hi poi hagau mang thai chu inam sungu he wa tang ho bu ngai ki khanu wa ho la cha ho na tong ho no pathin na tong ka he ti wa ipi abui piu ha mo ho bu administration financial ai lo wa le pathin ai ho ta sala min mu abo khan to na pa bo chu abui piu hi chu hi chu pathin ei pan pi ve pathin i ho di ve ta ya lao chu ai wanga pakai pathin i ho pau ama ta asungil lam hechin lam muchin pa chu lung hei lo hi chu ya chu hi chi amu chin ho pa chu yung ho pi na hi bu wi ne hi ke ma het ka hi banga sorry nghe hi ti chun hi a chu hagau mang ho hin hol pan tawin ka anga hin puilu tawin ti chu ho hla chana tong ho ani ho pi na hi ke ma khat ka hi banga nang ho jong ka hla cha ho jong lung khat in ki khan lovin ngei lu na ka hla chana tong tawin a ti chu na ho hla chana tong ho jong ki khan hi chu nam lam kai ho bong hi chu me ke ma ngei lu na bo nagamu ka tun ding ka jok ding ka sim ding a hi ngai lut na bo ti he na ka sim ding a hi tunin ka tha cha ho nang hon na chungo wa mo po na ka pe bangin hi chi chu khilla asang pen ngai lut na chu nang ho ka pi ni hi hi chi ngai lut na chun nagamu asim tu ding agop ding atun ding a hi ki chi chap jing he kanam mi ti ho nam lam kai ho jong pho sal na pia a hil to a pho to a thim mon ho jong ana so sala hi in mabana panala diu dan jong ni sei pi abana hola cha ho jong hiti ma chu namo po naw na hil ta ve hiti jo hin bolu wo ti chu tu bi an pi he na thil da ka hi pu na hi panga i ki cha wa satan o he ti wa i sei jing chu ipi i bol na da no ham ki chi chap jing hi chu na hi cho jo si chu bible a so ke he chu bible pathin hi ni i chi gmf dai munal ha ga wa i hung vil na pau hi hoi ta tu ni chen ga kin ka wat tu chen na la hem pastor reverend khanin bible akichaya pulpit salman pulpit na dinga salman abol tabang hi chu ya chu tu ne hi pakai pathin ala gaw wa hung viluwa ahin na thu ahin na lekha buthing ma hi e hung ho pi bu chu izui di lo phat wa ole inam sungu hin pathin izui di ve ti ha iki khantal haulang no iki khantal lu no wa denomination church organization za di purwa nang hobung kei doctrine nang doctrine ikiti wa iki khan hui pathin nom ning na hi sao ham ku ki chate hi chinam mi te ki ti chu pathin in sung nam mi te he chu kbc se chu pathin ho in sung hi lo pi 7 day adventist se chu hi lo pi catholic se up se hi lo pi a tu na hi nam pi e ti chu nan namu hi ati hi chu ya chu pathin in sung e hung ho pi na i hung vil na hi bu chu me ye chun aban vekin utin tu hin hau so ho a ho pi na le athu pi na ho ani vekin uti hoi tan ngai uti na kanam mi ti ho hau so ho ho pi na le thu pi na ho chu hau so ho igam hau so ho jang dam lam kai ho ho na tang ho a ho pi na bang bangin a ho pi kin thu pi jang a pi kin ne he lung lo tan an ngai kin uti pathin thagau thingin ei vil na wa kuna a sei bang banga ka hin sei ki dinga hi hau so ho khat cha aping tha ampoi ke se he poi pathin lagau thing thu puna sei dung ja kan sim de he pathina dinga khat cha athigam pu ve am ho dei banga pha asa chu chi ho bo chu angai kho uvin koi macha mia sim lo ngana he bo ve pathin dei banga chon am pu ve ami te akhu cha go ho sangen agamu angai lu na asang zo ve agamu angai lu na asan zo he hi chi hi keima kalung hlei lo na pe na hi e ngei lu na nei ta khuchaga vekol nam ampu ve khuchaga
khucha ga ho a chen bom pi ho sangin gamzo angai lu win kin wang mi zo ka ngai lu zo hi keiman a mi te avat kol theina di wa agamu kapi ho keima do na le keima ki da na hin khun amangam tawi pakai pathin hausa ana hau pi na hi ta hi igam sung wa ho so din munjong hi ivat na le mit mu chang ta keima ta in jong hausa tampi kamu e aping tha ampu ve a khut chak ho sangin agam zo angai lu ve ti hi pakai pathin lung hlei lo na pin ani hi ji e kadam mi te ho aban vekin ute nagam hi nang ho hat na nang mo chi na a hi lo le nang ma hon na kilam do khut pe khat jong na nei pu ve na pu na pa teu mi ki ta ho khat dan ni taw na zala nagamu hi keiman kanapi na hi bo ve hi jong chu nagal mi teu nang ho sanga tam zo am ho sanga len zo gam kanapi na hi ve hi chu lagau thinga kana op khum hi boy lo hela tu chan lagau thinga kana op khum pi na hi win tu ni hin na he phata pu win hi chi gam kanapi hi gam thing kapi ho kana op khum ho chu tu ni nang ho kei do na namong ta ve ti chu na kei de na namong ta win gam kapi zo si na su bu gam ta ve kichi chap jinga na kanam mi ti ho kei athing ka hin kin ko khum hin na su bu pha do win ko khum thei ta pu hi a chu ka hin la kang le hi tia hin na bu yo hi ji chun tu nin ka ko naw na hi ve na khucha ko ho to na ki ho to ovin sum la pai ngai lu na ji chun a phalo jong chu a phanai adi nai na ki tivin ke ki pat thu he poi pathin lagau thing a sei dung ju ka hin sim he na ki khasu ovin gam sung zau se chu na su bu gam ta vin he hi chu pathinin pathe e bu na hi je na ki tiki no vin na hin pu ki no vin kamai cham phunga na hin to ki no vi ki chin chap jing na kau la cha ho hi chi chu athing abu adan khat thei ki tapu win suma hi po le akipa win asang win ahan ki no vi kana mi te ho imit mu chang ta wa thil so de lo ho jang ki mu ge gu pathin amat akam chang ta ing ho piu cho hi cho chu bible in jong pathin le ka puthing yo ai hil so keu izara ipi sewanga i phachum pi lo i jui lo piu chu la atunia pakai pathin gal jong ai ko na hi ai su tu na hi a nagam sungu jong ho so ho pi na chu nagam sungu jong kei de na namong ta ve ti chula na khu cha go to na ki ho tu win na ki kha su win a thing lo jong a pha lo jong a pha bang in na ki la win hi cho chu na mai cha ka mai cham phuma na hin chei ki win ho la cha hon jong a thing lo dat khan ki to suma hi po le a han ki no ve ti so na ki chin chap jing chula ipidinga I daw ham kanam mi ti ho hi chi ho chu su to ding le sim to ding le ki bol to win hi chi ho na lam pi di lo ho a kun chu ki he ro ta win ti chu pathin tu pi cho ya chu nagam sungu su thing taw win su bu ta hi win ti chu pathin tu pi na hi chi chu ho la cha ho lam kai ho nam na tong ho an ho pi na wa ni se hin a hin la atam zon in ignore pha win a te sana ho lam kai ho ti di chu thum vei lang ana ko hi a hin la a phone naw la hil naw chu apam theilu hei pgm ke ta lo na tu chan ge nei khat po win hi atam zo hi cho chu pakai pathinin alagau thinga angai lu nai hung vil na wa ai ho pi na ho chu a message su cho hi hi chu ibui pi wa a bible thing ai na lekha bu thing to ki thu wa inam piu hi isim phan wa la hin me det 3 galong ki patna pathin lagaw vil na ma ai ko na dung zui bang hin inam pum piu chun ani ki ta san ta hana ani ki chi ta hana ho la cha hu lam kai nam lam kai hon declare ni bolu han lang pathin tu pi dung zui chu ani ki ni ta hana ngela inam piu hi ke gelin tu chan ge hin chi pun te ka ti so na I machal me thi wei ta ne a hin la pathin ai ko na bang le ai thu pi bang wa im lo wa izui lo pha no wa chu pakai pathin hi chi ni khu a thu pu na chu ane lung pha mo a ke ma nei ki han diu ham na gamu na ki han diu ham ti chu ki han ding chi ni ai ne pi we a hin la a chi khom chang pakai nang ma ka ki han diu he ta he thu pi nu pi na ane ki pi he isi chun nam pum pi thu pi khat chui pi ham ti le
chilai al hagawa ka hong vilowa ka ngai lu na o a ka hong ho pi naw hi na nam pum pi win na ta san nu angai ye na ta san ta ka wa ti he hi jing jing ni hi chong hi i bol zo po ve nam pum pi win i ta san the nai po ve ka nam mi te ho hen la nam pum pi win i ta san lo pha no wa pa kai pa thi nin ei da la di hui tam ki ti jing ni no pa kai pa thi nin in la abula pa tu chana in vet le athupi ho jong izui su nai povin inam pum pi win jong ita san the nai povin a hi wangin ngei lut pathinin na namu ta sa la gaw wa ka tun do a ka hin sim tup thau thau ding hi nang ho ata san ho taw na mei ti jing ho zalin a hin tikit ta re ya chu hislai mo na ata san ho na ata san na ni changa pa kai pathin ei thupi bonga helai mo na taw jing diu he ti chu thupi ei pi bong wa ki taw jing he ya chu pa kai pathin nang ho ata san ho le ka thupi ni na helai mo na taw na mai ti kung jing ho zala bo an ti kin he ta chu na nam pum piu a he thim na di win sei phongu win sa phongu win an ti jing he an ki sa phong jing hen ala kinil bau tam na social media la dung ham pa na kinil ve kinil bau tam hi win ala ata san ho jong ai sei pi kin u cho kinil pi ta hi win nang mo nun la khanin jong vet sa ta win ai ti kin u hi ya chu su tunga pathin hin kisin chama jing ka ne ha inu i pan hil ta bang banga hi yung hil jing wai bo win hi kanam mi te ho tu ni ni khwa gmf dai mona tao ho zale athupi ho nit zala bo wa hi inam piu tu ni chanding hen inam piu pakai pathin an tun do tho tu re ti 100% ka sei ngam na he kanam mi ti ho chule lagau thing thu pon a sei khat chu email chi diu chui pi ham tia le na nam pum pi ven na hin ta san tho wa na hin het thim ni khu hung tho tho ding he ti he ke se he poi lagau thing thu pon in a sei sa he inam pum pi win in het thim tho tho diu hi a hi wangin pakai pathin in het thim da diu chu to go na hin nei ding hi hi chini khu ka chun pakai pathin in thilan bol ka chun tunin ki het thimu te pak kanam mi te ho ata san thei nai lo hol het thim nai lo no het thim loi u te het thim loi u te chil hi pakai pathin in inam sung an su chil ding hi an su chil ding hi ane viau te thil chi da ni hoi ta ka wat to chana le ka mu ai tai pakai pathin an su chil tho tho ding hi gal jong pathin ei sa pi o hi ain la ye diu kha chu igal mi teu chu kinui si pum panga ki mu da jing ke hello pi cho pathin in asai sa cho lagau thu punin jo an sei sa cho na gal mi teu jong khu ke sim ka cha te he bo ve ti chu ai wang amon ke ei he pha bo ve ti chu la na ki hi cho lai chu ki hi chu me ye chun nam mi te ho pathin pakai pathin ku ki zo cha te denga ato gon ho ye thim su ke de wa kahin bol jinga hin current geopolitics and God's revelation for the cookie zo people ti hi hoi ta study ka bola la hin pathin to gon khat am mong tai ti he ki mu chin jinga ho lam kai ho la cho nam lam kai ho ho sa ho pi na le e bol di ito diu aba na ban cha tu ni chan gya lagao thingwil na jinga gilche je e ho pi naw gilche jing hi last upai ting le hilai khu in bial tho tho di hi kanam mi te ho tu ni hin im namon chewa ki gelu te adei sana nam lam kai achinga thim tam pa imu ve ai ma hen na china thim na ai ma changchal ding hi pui he nge I to di I bol di gal jong I kap diu hi ai wanga pa kai pathin thupi pa khun nit phat leu han a ban chu ta ve to pathin lagau thing tu pon a sei sa he nang mo ho chi na he na thip na a ka kilam do he na ti the na lo di wa ke ma ta na ka hin to ding hi chu ting le nang hon jong pathin ha na ku na pathin pan pin aku na bo imu he na kiti diu aban le na chen khom pin nam dang zat da wa noi pum pin jong nang ho nam mi te hi an ti ding an hol du he ti cho na kichin chep jing he kichin chep jing he pakai pathin thil gon he nam pum pin he thim lo loi u te nam pum pin he thim lo lo te tu ni iseyo topic hi chan chun sai kin u tin aban jong ananga kin u te pakai pathin ku kinam mi te apin anau te ophum bangin al halim noya e ophum jing taw han ka ki po e